Acholi ka wuro nano Peko madika di Acholi weng nong di ake bot la di Apire santo wano bino benitin madoke kum warga mawano nano mugata yang pamuno mabiluwe WhatsApp warga nagichoyo iwi maro wajini ke kwara Acholi PO Box ni ario kapa guru ni ndo bichel ni kumapa werio magali werio tiari gwan we want a press statement to whom it may concern. Why do we remark about your peer when you know put your warga to whom it may concern? Look at that. You can good one, you let more why name Acholi Cultural Festival SCF aka the Acholi. Oliver York Pierre one. Why name the attention of Peko Acholi KKA has been drawn to a group of persons purportedly mobilizing resources in the name of organizing Acholi Cultural Festival, Day of Acholi, for the year 2024. This is to notify the public that such people are not acting for and on behalf of the 58 chiefdoms of Acholi, since there has never been any consultation of Rudy of Peko Acholi on the matter. Peko Acholi has dedicated the year 2024 to resolve the unfortunate internal contradictions that have befallen it, and to give time and space for all well-meaning Acholi and those who love Acholi to fully participate in the second meeting, which shall take place from 27th to 29th of December 2024 at Restore Leadership High School in Keyo Village, Mugisa County, and Moro District. By this notification, therefore, all Acholi and stakeholders to development in Acholi sub-region are advised to ignore this action. Peko Acholi wishes everyone a happy Christmas and a prosperous New Year. Yours faithfully, signing on, Rwot Richard Santo Apire, the Rwot Acholi. Rwot Acholi, warga ilmu anano, no ante balu kunyo, kama wano chero, majo me Uganda National Oil Company gulu Peko Acholi. Kwa chere nan ngo matika timme o mo feno buk chadan o matika timme lok me mon chima nan warga no dit ko dia nya en pol warga bere katigi bot lo dira pere ma wan po bere ka do ye on wan awe don kon wagan ngar mo no wene wuni lo ka no kuma no wat gam Acholi ka wuro nano Peko madika di Acholi weng nong di ake bot la dira pere santo ma ake ke ma dia ma en lunga na Rwot kun Rwot tie manye bo Rwot Acholi Richard Apire kumbere wajene omere wona Acholi ungene digi ke pier bijwe bor ya Acholi digi ke pier bijwe ber onge kama anda temere megene ke ye wan pungeyo Apire betie wajene ibagane genu kero yub me ke kwara Acholi ma kun NPT ke kwara Acholi mi bere yub me pong duo gwar me pong duo wan ma jaro ke kwara Acholi no po mero da lo me gwar me pong duo eno ka ma eno che war gan wan po na normo ke bod gwar tim me gwar pong duo me wajene choj papere po bere choj ki bere
pelu tamgi be wan po meru tam te ano kon pa meru tam ne wora pong duo te yugo melu wen go ku ke kwa churi maga digu meno chi winye malit to twal tanga wan te a churi mo kwano ne ko do mo tie ku ti du pa jo bino ka nyano pa jo mo chi te beru be to majalo wan ke kwa churi to wa jugo na do mo ke kan kati ke yup mo maro mo konya churi kana churi dir ngaro me kan mate ke yup mo ke kan ukel yo kon ta endo ke bino timbe pecha rudi pecha ke kwa churi matiki tere mo chakke mano ba lok mo me gwaro pong duonga tangi yupatte chamir doge I warga pa perne tuwa churi ya buru yo mana no tiana churi mo wiki tuoro kana warga no karte sigen go doge ye jawa o pe churi ka pete na be to bera da dera pere ada eno wajani ruuri pege gen ruuri pege me ingej pege consulting gen apere wan punge apere jalo ruot apere ruot tie apere mero ni an mok peruri o bot ruot ma jalo mandera bo ruot chero bitin te mok magen ruuri gen ni mo pene kanse peruri ma peri ga chak mo beru tie mok eno mok ye che churi o ngene yuk tie o bin mo na maduong wa ko bin wa nyuwa uno wa nyu dun te kwara wa ki jomo wa ko katel wana chur ke waro ma da wara waju na a ki bunyo ki mino deu ki mino waro ma ber ba da o bu ka che ki ke me alu timo a ki ke ma lu ku ben wan waro ka che mango bera jo me mo na ko ai ma ki ma no gen gidi ka lu wa da ga pere wa ne de la wuri a churu bange ka won panya la kur pen e yum ma do ma ga me da tiga yupone wan pona pere jardo puri dwe ario ma no angeji rudi weng ma ake no da Uganda ku bino ku be ka chaka kan ma lunga chaka na pero what desire na chana ma rio actually o be flight the hotel kama be ke yere and one come but rudi do you my know that yana ta ku ngela chen eno go ara be sorote me ateke mai mori mo ka jo mo na video bu be la tena ge na wara jana kila dillo ba bero ke speaker ge na wen uno na na pere pangai ka uno na na pere en la ma cha put en ja pi war bar wa ja bu nyoro la ke lu ba officially ga mo wa je ke o cha ko ngi bo ha mo be o cha wa bere o chikube kingfisher kama ke diga gore ma kumu wore o bino bulisa wore o bino no ya ka duga put en ja pe la wo ma ja gen pero en men ma wa no charo bunyore la dit me wiruri wa de bir na chan mario gen bu gwara ke tiki peace prayer ni maru pe maori bu widano ma ke boda ma ha ke sudan dun kuja ke jo ma ha dun kan pe por ka lwen ti mata uda ke me de on ke not jo are on ka che krid dan ka che we kong nung ke ti ma ke do ting bod bod la chwe wa de ke ti na wa le tin ma a lo ne kumbelo be ruori ke prime minister ke jo mo kene kumbelo ke ka chap kung ila mo mene ana gi ber ka jokke kuno kinen pe ngo madam de no ne bora kuno we tin wa tam we ko pa churu be wono de churu mo kwa mo ngi pen pe ke le ale ya jim la de kir woro ka ber ma ra pe dong ino ben ma de ba en ma ba ni ci de kara kar je bay wi don ku wa fu da la ke na we wa la yi ci bo chu wo mo pa
Don't like an tip or Rwot Apire. I mean, but a dear Apire. Or catch you. Ana beri kan karma lo inti mate o beri kam o vino guru eno time ka jama sambuza kwe kampala ka chaine ni penge pa ka mano de ni ka o wa ka churu yu ka jaga baruri magiti gudi mi ki ja pa na go ye ni ka ngem ma mer du u bien wa ke jol atam putien ma chien ma winyu ke kwa la churu mi do itim pa la dia pe ke grup mo mere ti ji mi po bero be wa no be wa ko a churu bi dikwiri pen kum ber penyo pio wati fut ke lweny modu uleng en lweny fut tie ya chuli mamo why the guns are silent but the war is still on loka ngom loka kwan ko mo ma ke yu bana ken pen ke dikele ya chuli wa te an chuli ko mat ko ma bu be pe lu fu loka buot kum be ma liera yima duong wa te kana ke yu mo kai te ke tam mo ma be maromo ko nya chuli wa chuli ko in meri tam chuli ke dingi yen wa ma bi in la tiana chulu mai kan mai tie utich bine me kon pa de tinge me tike peru pai tiana foi de twal wo mo bino ye ke lo kama lo eni lo mo dit prime minister ma enti wo kom ma tike dor yu me de yo chuli wa endo lo kudu ana foi de